Beth Muthoni, mutumia wa miaka 44, uria mwiri wake wiriga kurogotwo ngurunga-ini cia Kimunyu gicigo-ini mbunge gia Atundo ya Muhuro, akuire thutha wa kuringwo na kindu gituhu mutwe na kumutiga na nguraro ciĩga-ini itiganite cia mwiri. Riboti ya uthuthuria wa mwiri wake onanitie Muthoni guthirwo na kindu gituhu, na mwiri wake uronekanire na nguraro mutwe, mbaru-ini hamwe na ciĩga-ini ingi, undu uria utumurite marakara gatagati ka andu a family yake aria mathingireirie kihoto giake no nginya kiheanwo. Kaguthwo haha kireru-ini magego magego ma iguru ndari na riu kuringana na ripoti ira na guoko kwa umotho kwari kuniku biu na riu kuringana na ripoti twonire kuria ya pathologist Muturi ruvaru rwa umotho rwari runiku, ruvaru rworio rwari runiku, na haha mutwe hari muguthe gatagati ka mutwe, koguo ni ai na nguraro, ona haha mbere ya uthio ni ai na nguraro kanini muno, koguo gutikuonekana tari kugwa agwite na mutwe kana no thio. Tuko na uchungu mwingi sana kumhusu. Ni dadangu na alikuwa mhubiri, alikuwa ni mtu wa kuomba, hangekosana na mtu yeyote. Na hatujaisikia vita yake ama kukosana na nani. Alikuwa ni mtu friendly kwa kila mtu. So hiyo kitu inatuuma sana. Hapa uchunguzi iweze kufanywa, ndiposa watoto wa Beth wakaweza kupata justice. Itura yake hanaguo ni ciithiite na mbere na gututungiria mucii kwao, amu gutire kurakorikana muragi maramuragia yake amemba family yake magithie na mbere na kugirika na gucakaya mutumia urakuire ari ihoero-ini. Kiria ingienda ni tondu anoni ndirarugamiriire muthigari wa kuma kwa DCI Gatundu kuria nigethe tweke postmortem. Ingienda thirikari kuringana na tuhinyirikite kuringana na uria economy ihuana igakorwo ona ikirutana na njira nene nigetha okorwo ni ngari teyo tukatiga tukikuwa twikira maguta, ni tondu weri ungikira ngari ya thirikari ate maguta na hebe cia itengetwo cia kuruta wira ucio. Hatungekubali ati Beth amewekwa chini ya kaburi na hiyo imesahaulika. Sio vizuri, kwa sababu ameacha watoto. Watoto wanataka kulishwa, wanataka kuvaa, na hakuna mtu wa kuwashughulikia. Juu hata babangu hiyo ni mzigo kubwa sana ako nayo. Yeye anatafuta kitu kidogo yake tu ya kukula, lakini hawezi hata kusombesha hawa watoto ama kuwalisha. So tunaomba justice ikaweza kupatikana ya hawa watoto, ndiposa hata waweze kusoma na waweze kukaa vizuri. Na uragani uyu wa atumia ni uingihire muno bururi-ini uyu witu. Ni turarigwo ciana citu cia iritu tugucirerera ha, ona ithuĩ enyewe atumia twina guoya. Gutire kundu riu turathie turi ithwiki ni guoya. Eko mutumia tocio no oragirwo ihoero-ini ri, where is our security? Ni tungienda thirikari yuke na njira nene yethe kihoto kia Beth na atumia aria ongethe makuite matekumenyeka makua na njira iriku. Ndumiriri ya borithi nayo yugite mwiri wa Muthoni wonekanire wina nguraro, na gutika gutire kurakurikana na kinyi kiria kiracungiriirie we gutungio unyamu uyu. Handu-ini ha Kameme TV kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua.